Miljana zacrtala. Dok su razgovarali o obećanju koje Lazar Čorić Zola dao svoj izabranici Miljani Kuliću, drugarka se rasplakala zbog svega što je njen dečko izjavio. Nakon što se smirila, Miljana i Zola su nastavili da razgovaraju o ugovoru o honoraru, iako Zola potpisao, do duše ne tako lako, ostalo je da Miljana stavi svoj potpis na papir. Na tebi je sve u tvojim rukama, izjavio Zola. Da potpišem, Lazare? Hoćeš li plakati kad potpišem? Upitala je Miljana Zolu. Miljana je odlučila da se obrati velikom šefu, te napisala pismo da želi pravu svadbu sa Lazarom u zadruzi, ali i u crkvi. Poštovana velike šefice, napravite što pre svadbu. Želimo pravu svadbu sa pravim matičarima i želimo u crkvi da se venčamo, ne samo u realitiju. Nadam se da ste dobro i da nas gledate. Produkcija je super, ne mogu da se poželim prema Željku, što mi je najbitnije i o meni i o mojoj trudnoći. Volim vas puno. PS, hvala za poligraf i za Zolin ulazak u potpisu Miksi, napisala je Miljana.